Siña hang sogui, hafamalagomu, vanedaki fino, CHamoru. Mungana mamalo, alasi finomu, tagi kalu ifinomu. Nalola ipengamu, nui famaguonmu, vanedaki fino, CHamoru. Atrasåsao, Siña. After fanlat halom gi Atrasåsao Siña. In the programa no ipago na FIFA no tomorrow, then pago wa bibisita ginin as hurao. Ko sini un sangani siya haji na anmo then haji man famo. Okay, half a day go si prinsessa inan hu giza hurao prinsessa za imagad nan hu sat si Gabriella Lape. I tatao si Ken Lape tau in alahan grit za inanao si Angelina Cruz tau tomhom zan sanset itagwit. Malig. Yeah. Then haji inaan niha I familien if no familien. familiamu. I tatao sa familian brand ginin santitala lo nan bali tres na no again bali tres. Malig. Yeah. Gof malig I familiamu. So fancy. Pues hafu un tot we pago. Gi hurao pa. Guini latmo. Oh, gi lina lahu. Umaskokalazo giza Academy of Our Lady of Guam. Yeah. Za dosi graduzo pagu. Yeah. Yeah. Tubman zo manazan. Tubman manazan zo za who matoso zo giza GRMC kalan intern zo. Yeah. Ano za sorry tempo gaizo hurao. Yeah. Okay. Then hafu un tot we yes hurao. Yes hurao. Penexaizo plus teasing kalan like yeah penexaizo Lape no. Yeah, hongan. Hu azuzura I mañana za hu quantity famagon. Yeah, I know how. Malig. Yeah. Malig. Za ko fino tomorrow I na fino mo. Ay fino English hongan. Fino English. So I segundo. Okay. Yeah. Pues hafta mano umedja I fino tomorrow. Kizahara. I know how. Yeah. Lo itatao zanina no quantity so gigima. Lo I know how. Yeah. Gi escuela gi how's hurao. Wow. Yeah, hongan. Pues ko dua class tomorrow at fino tomorrow di academy. Taza gi academy Guam studies hat lo taza lenguaje taza cultura like historia hat. I know how. Yeah. Pues hafa un adjek un decidi na malago how na umedja I fino tomorrow. If famulaku had a city like disti kochonya so inano ha polo zo gi escolan hurao gi hagatnya. Yeah. Sa matoso sugwe gi za GDOE pas kanan. You know. Za lo pagu who toto we pagu sa kalan like it's a part of me so malagu zo by togi malagu zo by continua. Yeah. Malig. Loco mesangani how sa hafa ti man malagu siya na fanagu how I fino tomorrow. Sa manliling, you know, go hat zan if I'm going around my quantity fino tomorrow like pagu. Yeah, so yeah, kalan sana lola if you not yeah, hongan. Malig. Then hafa I jamu ita hurao. Imasao I famagon zan I mañana sa kalan familia.
Yeah. I segundo familaku. Yeah. Molly. Dan gua pumalusia at otrusia di familiamu na Siña fumino tomorrow. I mas ha I si tata dili sino inano ha konsusi lo ti kalangwal ni tatol. Sa italu mas kwe ti Siña. Ya lo I ocho now Siña. Dan di dai mangat songmo dan I umak tungokmo. Ya hongan. Hagwa? Gol lo gua I mangat songhong ginin haral. Just the mas patkunso. Ya. Kalan hami ha. Ai de. Dan hafa pinalok mo no edzo. Pusi corazon ho lo ti isao niya. Isao ima nyana isao ima mofot na lo ti isao sa. Ti isao. Pues di talan mo na umed aki fino tomorrow hafa ini na maguf. Ima like kanan Siña who sangin consciously so ki fino tomorrow Siña who like console like tamano sanya kanan like it helps me like connect with like my like older it helps me to kind of get closer to my grandma. So I have cousins and they cannot like connect with her on the level that I can, or it's just a step more where I feel connected to my elders or my past, my culture, cultural, Sa Siña umadingani za ni manyanamo. Hongan. Yeah, gifinot niha. Hongan. No? Gifinota. Pues kalan na maguf I finot tomorrow. Hongan. Molly. Lo di talan mo majaki finot tomorrow. Hafa gua iminaguf. Okay. Lo gua iminapot. Dan iminakat lo kwe, no? Yeah. Hafa edzo hafa iminakat. You must makat and then like sisino konsusi zani magatong ho like Lagu by konsusi and Rizalo Siña lo Siña who tanogwi lo Tarza like ipomalu and like dispensa by yeah and then Maka zangin hutagi lo ipomalu tiatagi like hutagi by fanagwi lo I ocho ti matagi like pa or ezek yeah team malagot team malago. Dan hafa pinalok mo no edzo sa hafa ti man malago siya na umedaki fino tomorrow pat ti manyagi. And then ti input tanti yeah then I pumalu tima hasuna input tanti esti like who gihurao who ezek na importanti esti like I lenguaje y cultura toru importanti na by like ezek zabe by like fanagwi pumalalo tima they didn't and then like the mindset is not hongan lo when you grow up a certain way and you're taught certain things some people are not brought up the same way so I'm just thankful that I was brought up in this environment and I understand and I know how important it is. Yeah. Okay. Pues dito hago hafa I Balinya no I finota at no I pangata I kutrata. Balinya, how that like? I Bali. Yeah, okay. Kulan I tuaguan but I value. Oh, okay. I ocho cultura like kalan I Mexicans, I Italians, hatungo I lenguaje niya, intingo I historia niya, zai cultura niya lo I CHamoru, timatungo malingo
Pas any balinya. Ta ezak enot. Yeah, hongan. Na haji hit. Hongan, hazi hit. Ta hazi manina, ta hazi like. Haji man malofan. Hongan. Hafa man malofan. Yeah. So like sahafa guihi ham guini. Ginin guisa. Ginin siya. Hongan siya. Hongan. Yeah, malig. Ade. Pues hafa I lap maulik na hinasot mo gifinu tomorrow. Like gizahara. Gizilina lap mo. Oh. Gilina lap mo. Toru. Gizahara toru. And now like like all like the collection of all my memories is how I got to be how I am today. Being just surrounded by all those people just helped me. I would say like compared to my peers, like I carry myself a certain way, and I owe a lot of that to Harao. Like when I interact with elders, interact with others, it just those memories and being taught certain things, it just helps me to continue to be myself and continue to like stand my ground. And this is who I am. Like hazizo, yeah. Untungo hazi ha. Yeah, hongan. Malik. Hafa unsasangan ba unsangani no ipaggo na fifinu tomorrow. Engwa atungot mo paggatsong mo nai malago na umedzaki finu tomorrow. Hafa Siña unsangani gwe. Togui ha. Timaka esti lo so maka lo timaka togui ha. Zangin eno malagomo togui ha. Yeah, ano. Ko unsoda nai menatau sia kumet get kasya. Nan unu pados lo So hafa tamanu mo mas no nadluadzo. Kalian tuh like Iya. Malika. Sua. Yeah, semua. Malika. Sua adirzo. Yeah. Ede, malik. Okay, pues este finakpo pat último na finaisan. Hafa un tatanga mo na no ifino tomorrow. Hafa gwini fimo no ifino tomorrow. Oh, gwini fio. Nan lagu zo baile mas hoben na ma fifino tomorrow za. Lagu zo baile na lala fino tazani kuturata like lagu zo baile thinking gagizo gi za payless pa gagizo gi macy za gagizo gi I know lagu zo baile like pagguns and nana makunsusugi fino tomorrow like zanginuli o nan sempre maguzo sempre like betiti toru like maguzo bele Malik. Yeah. Malik gwini fimo. That's my Si Diyos mo asin no itempo mo pa guna haani. Wait. Miga mo asin na sumao na how. Pues este finakpo ko dwa otro na malago how na sangani no man edya. Taza masu hago. So si Diyos mo asin pari tempo mo. Yeah. Have a look. Then hago look quick. Okay. Si Diyos mo asin no man edya pa guna haani. Este programen ti Atrasåsao Siña. Na lola upbringing mo, nui famaguon mo, fanezat kifino, CHamoru. Ti Atrasåsao Siña.